ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza mwese mwahisemo gukurikira Izuba News TV. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Njye ugiye kuyakugezaho ndi Claude Hategekimana. Nyuma yaho ku munsi w'ejo ubwo hari kuwa mbere imirwano yari ikomeye cyane hagati ya M23 n'igisirikare cya Congo FARDC nabo bafatanyije, yaberaga muri teritwari ya Rucuru, teritwari ya Masisi, ndetse bikaza kurangira M23 ifasha agace ka Nyanzale. Hakaba n'indi mirwano yaberaga muri gace ka Rutsiru, Mabenga na Mweso. Ubu ngubu M23 yagize ikitangaza kuri iyo mirwano yabaye ku munsi w'ejo na rezilita zayiturutsemo, ukaza kumenya M23 iratangaza ikinyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo. Ikindi ukwiye kumenya hano nuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagaragaje impungenge zuko intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ishobora kurushaho gukomera mu minsi iri imbere. Uyu muryango ukaba wagaragaje ibimenyetso by'uburyo iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera, ndetse ugaragaza buri ruhande ibyo ruhugiyemo, ari nabyo bishimangira yuko rwose intambara ishobora kurushaho gukomera kurusha nuko imeze muri iyi minsi. Turanyarukira kandi naho mu makuru arebana na diplomasi na politike y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo. Naho mu kanya reka nze dutangirane n'aya makuru, ariko duhera kuri M23 ku byo yatangaje nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo. Umutwe wa M23 watangaje ko wavugutiye umuti ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC nyuma y'imirwano yasakiranyije impande zombi ejo kuwa mbere. Ni imirwano yabereye mu duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi, harimo Mabenga, Mweso no mu nkengero zaho, uhereye mu gitondo cya kare ubwo hari ku isaha ya saa 11 za mu gitondo. M23 ishinja ihuriro rigizwe na FARDC, FDLR, Wazalendo, abacancuro, ingabo z'u Burundi n'iza SADC gutera ibirindiro byayo. Uyu mutwe biciye mu buvugizi bwawo, Lawrence Kanyuka umuvugizi wa RC23 mu bya politike, na Lieutenant Colonel Wiringoma umuvugizi mu bya gisirikare, wemeje ko imirwano yo kuwa mbere ubwo hari ku munsi w'ejo yasize ukubise ahababaza ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Lawrence Kanyuka yifashishije urubuga rwe rwa X yarayatangaje ko FARDC, FDLR, Wazalendo, abacancuro n'ingabo z'u Burundi na SADC bakubitiwe ikatsiro no mu nkengero zaho, ndetse ngo bataye ku rugamba intwaro n'amasasu nyinshi. Abarwanyi ba M23 barazigarurira. Amafoto abavugizi ba M23 bashize hanze yerekana imbunda ziganjemo izo mu bwoko bwa AK-47 uyu mutwe wamburiye FARDC n'abambari bayo ku rugamba. M23 kandi yemeje ko kuwa mbere ubwo ni ku munsi w'ejo nkuko nabikubwiye, yakubitiye umwanzi mu mirwano yabereye Imabenga na Mweso n'ahandi harimo za Nyanzale. Aya makuru kandi avuga ko uyu mutwe wigaruriye agace ka Nyanzale nkuko nabikubwiye. Ahangaha akaba ari iwabo wa General Sultan Makenga, umugaba mukuru w'izi ngabo za M23, nyuma y'imirwano ikomeye yahuje abarwanyi bawo n'ingabo za leta. Major Wiringoma mu butumwa yashize ku rubuga rwe rwa X akaba yavuze ko intare za Sarambwe ubu ngubu zasesekaye mu gace ka Nyanzale, ndetse anavuga ko zasesekaye iwabo ku ivuko, bifite aho bihuriye no kuba ari kwa General Sultan Makenga usanzwe ari umugaba w'izi ngabo za M23. Mu gihe imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera nkuko nabikubwiye, harimo n'iyabaye ku munsi w'ejo, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wo uragaragaza impungenge zikomeye yuko ino ntambara ishobora kurushaho gufata indi ntera hagati ya M23 n'igisirikare cya FARDC n'ihuriro ry'ingabo bafatanyije. Uyu muryango rero wagaragaje ibimenyetso bikomeye byo kuri buri ruhande, ubwo ni kuri M23 n'igisirikare cya Kongo nabo bafatanyije, bigaragaza ko iyi ntambara ishobora kurushaho gukomera. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ukagaragaza ko impande zombi zikomeje gukusanya ingabo nyinshi n'intwaro zikomeye. Ibi ngibi ngo bigashimangira ko intambara ishobora kurushaho gufata indi ntera. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, amakuru dukesha bimwe mu binyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo Actualité, birimo ikinyamakuru Okapi, ndetse hakaba n'amakuru yanditswe n'ikinyamakuru Bwiza gikorera hano mu Rwanda, avuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kuwa mbere watangaje ko utewe ubwoba n'ikoreshwa ry'intwaro zigezweho mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zirimo za drone z'intambara,
na za misile zifite ubushobozi bwo guhanura indege. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu itangazo wasohoye wagaragaje ko ikoreshwa ry'izi ntwaro ryerekana ko intambara irushaho kumera nabi. Ku wa mbere imirwano nk'uko nabikubwiye ikomeye yasakiranyije M23 n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo mu bice bya teritwari za Masisi na Rucuru. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi rero ukavuga ko kwiyongera kw'iyi mirwano kurimo gutera kwiyongera kw'ibibazo by'ubuhunzi, ubugizi bwa nabi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibindi. Uyu muryango ukomeza uvuga ko kandi ko kwisuganya mu bya gisirikare no gukoresha ziriya ntwaro zigezweho ari ibintu biteye ubwoba mu guha indi ntera aya makimbirane no kumera nabi ku bintu by'umwihariko hafi y'umujyi wa Sake na Goma. Uyu muryango wongeye gushimangira ko nta gisubizo cya gisirikare kizaboneka kuri iyi ntambara, ko ahubwo igisubizo gishoboka ari icya politike cyonyine kigomba kugerwaho mu biganiro bifunguye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu gukemura impamvu nyamukuru y'izi ntambara. Uyu muryango kandi wagaragaje ko ku ruhande rwa FARDC n'ihuriro ry'ingabo bafatanyije wagaragaje ko FARDC ikomeje kugura intwaro nyinshi harimo n'izo drone, intwaro zirasa mu ntera ndende, ndetse ukaba iyi FARDC ikaba ikomeje kwitabaza ingabo z'ibindi bihugu harimo iza SADC, iz'u Burundi n'izindi ngabo. Mu minsi yashize havuzwe n'umutwe wa Black Panther nako ni Black Water, uyu akaba ari umutwe w'abacancuro bo muri Amerika y'Amajyepfo, harimo za Mexique, harimo za n'ibindi bihugu byo muri Afurika nako n'ibindi bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Uyu muryango umwe bw'Uburayi rero ukagaragaza izi mpungenge uvuga ko igisirikare cya Kongo kiri gusuganya abasirikare benshi kugira ngo baze kugifasha, ari nako kigura izi drone zirasa za bombe ndetse zigakora n'ubutasi ku birindiro bya M23. Ibi byose ngo bikagaragaza ko igisirikare cya Kongo cyiteguye intambara ikomeye. Uyu muryango ntabwo ugarukira hariko, kuko ujya no ku ruhande rwa M23 ukavuga ko uyu mutwe nawo umaze iminsi uri kuzana systeme za misile zihanura indege cyangwa se z'ubwirinzi zigamije guhanura cyangwa se guhangana n'izo drone igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugura. Ndetse ngo uyu mutwe wa M23 nawo ukaba ukomeje kwikusanya kongera n'ubushobozi mu rwego rwo kurushaho kwitegura intambara. Ibi byose rero ngo bigashimangira ko intambara ishobora kurushaho gukomera. Hashize imyaka hari imihate itandukanye yo gusoza iyi ntambara binyuze mu nzira y'ibiganiro gusa, kugeza ubu nta musaruro uragerwaho. Uyu muryango umwe bw'Uburayi uvuga ko inzira zisanzwe nk'iby'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gusoza iyi ntambara. Guverinoma y'u Rwanda yo ku rundi ruhande nayo yagaragaje impungenge zo kuba umuryango w'ubumwe bwa Afurika ufite gahunda yo kuba wafasha umuryango wa SADC kugira ngo ukomeze gufasha igisirikare cya Kongo kurwanya M23. Ahangaha rero guverinoma y'u Rwanda ku munsi w'ejo ikaba yarabitangaje mu magambo akurikiranye kukugezaho. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko cyangwa se yaburiye umuryango wa Afurika yunze ubumwe nyuma y'uko ugaragaje ko uteganya guhufasha ingabo za SADC ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahabwa ubufasha. Kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Werurwe 2024 nibwo habaye inama y'akanama k'umuryango w'ubumwe bwa Afurika gashinzwe amahoro n'umutekano yigaga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'uko ingabo za SADC ziriyo zashigikirwa. Ni inama yabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. U Rwanda ruvuga ko rutigeze rutumirwamo muri iyo nama, ari nayo mpamvu rwafashe icyemezo cyo kwandikira umuryango wa Afurika yunze ubumwe ruwumenyesha ibyago ubufasha bwawo kuri ziriya ngabo bushobora guteza. Ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika birimo Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania byohereje ingabo muri Kongo Kinshasa mu rwego rwo guha ubufasha ingabo z'iki gihugu mu ntambara zihanganyemo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. N'ubutumwa kandi bunarimo ingabo z'u Burundi zagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye mu masezerano y'ubufatanye iki gihugu
iki gihugu cyasinyanye n'u Burundi. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko rutishimiye kuba izi ngabo zizwi nka Samidare ziri hakurya muri Kongo, bijyanye no kuba FARDC zagiye guha ubufasha isanzwe ifatanya ku rugamba n'imitwe irimo wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dr Vincent Biruta mu ibaruwa ndende yandikiye perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahama yasabye uyu muryango kudaha DRC uruhushya cyangwa amafaranga, kuko idashobora gusimbura urugendo rwa politike cyangwa se ibiganiro bya Nairobi na Rwanda rwahagaritswe na guverinoma ya Kongo. U Rwanda kandi rwibukije umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangiye mu myaka 30 ishize, ubwo guverinoma yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, ingabo zayo ndetse n'interahamwe bahungiraga mu cyahoze ari Zaire. U Rwanda ruvuga ko guverinoma ya Zaire ya Zaire rwose yagize ikibazo cyangwa se yagumye gukorana n'izi ngabo zahunze zishize zikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Izi mpungenge u Rwanda akaba arizo rukomeje kugaragaza muri ubu buryo. Ahangaha guverinoma y'u Rwanda ivuga ko aho kubaka intwaro yafashije kongera kwisuganya mbere yo gushinga ikiswe FDLR imaze igihe yarabaye ikibazo ku mutekano warwo. Leta y'u Rwanda ishinja uyu mutwe kuba umaze igihe ubiba ingengabitekerezo ya jenoside muri Kongo. Ibirenze ibyo ukaba ugira uruhare mu gutoteza amagana y'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, ku buryo abenshi bahungiye mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu by'akarere. U Rwanda rwibukije umuryango w'ubumwe bwa Afurika kandi ko mu mwaka wa 2013 brigade y'ingabo zishinzwe gutabara aho rukomeye yari iyobowe na Sadeke iteganya guha ubufasha yashinzwe igamije kurwanya imitwe irimo nka FDLR na ADF, gusa ihitamo kurwanya M23 yonyine, ku buryo byanatumye gahunda y'ibiganiro bya Nairobi byariho icyo gihe ipfa. Iyi FDLR kandi u Rwanda ruvuga ko isangiye gahunda n'ibihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, byeruye ko biheruka kwerura ko byifuza kurutera hanyuma bigakuraho ubutegetsi bwarwo ku mbaraga. Ku bwa leta y'u Rwanda, kuba umuryango wa Afurika yunze ubumwe yaho bufasha DRC nta kindi byamara kitari ugutiza umurindi amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no gushyigikira uruhande guverinoma ya Kongo ihagazeho, ibyatuma yivana mu nzira y'amahoro yo gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo amaze imyaka irenga 20. U Rwanda rwasabye Musa Faki ahubwo gukoresha ibiro bye mu gusaba Kinshasa gukomeza gahunda yo gushaka umuti wari amakimbirane mu mahoro, by'umwihariko gahunda y'ibiganiro bya Nairobi na Rwanda. Tukiri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikindi ukwiriye kumenya nuko umuryango Lucha, uyu ni societe civile, yasabye Perezida Felix Tshisekedi kudagurisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero ukaza kumenya icyo uyu muryango wa Lucha usaba Perezida Tshisekedi kugira ngo ntagurishe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'icyo uheraho. Umuryango uharanira impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lucha wakoze imyigaragambyo usaba umukuru w'igihugu cya Kongo kutagurisha igihugu cyabo. Ni ku munsi w'ejo hashize tariki ya 4 Werurwe 2024, abanyamuryango ba Lucha bigaragambije Igoma ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi myigaragambyo y'amahoro yaje kuburizwamo n'abashinzwe umutekano igihe cy'igicamunsi hari ku munsi w'ejo. Mu butumwa abigaragambya bari bafite bwavugaga ko bashaka amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Aba kandi bari bafite n'ubutumwa busaba guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kubagerera kwa Perezida Tshisekedi akabashikiriza icyifuzo kimusaba kutagirana amasezerano mu ibanga n'ibindi bihugu. Bivuga ko byaje gutabara abanyekongo ariko bikarangira ibibazo bikomeza kwiyongera. Uyu muryango Lucha ukavuga ko amasezerano yose y'ibanga Perezida Tshisekedi yagiranye n'iyi bihugu nta musaruro arimo aratanga, kuko M23 n'ubundi ikomeje kwegera imbere ifata ibice bitandukanye, bo bakabona ko hashobora kuba harimo ubugambanyi. Bakavuga kandi ko ayo masezerano Tshisekedi agirana n'ibi bihugu mu ibanga bisa nko kugurisha igihugu cya Kongo. Bimwe muri ibyo bihugu byarimo bivugwa ku isonga harimo igihugu cy'u Burundi cyaje gufasha igisirikare cya leta ya Kinshasa
kurwanya umutwe wa M23. Kimweho imyigaragambyo yaje guhagarikwa mu gihe abari bayirimo bari hafi kugera ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirumwami. Nyuma polisi yaje guta muri yombi abagera ku 8 bo mu nzego z'ubuyobozi bugize ishyirahamwe rya Lucha, bivugwa ko arabo bateguye bivugwa ko aribo bari bateguye iyo myigaragambyo. Ku rundi ruhande igisirikare cyaje gufasha leta ya Kinshasa kurwanya umutwe wa M23. Abenshi muri bo barapfa, abandi barakomereka, abenshi muri bo barapfa, abandi bagakomereka, harimo n'abafashwe matekwa babarirwa muri mirongo. Ni mu mirwano yabaye kuri uyu wa mbere ku munsi w'ejo. Tubibutse ko ibikoresho bya gisirikare harimo imbunda ziremereye n'intoya nabyo biri mu byo M23 ikomeje kwambura ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, nk'uko byatangajwe na Major Wiringoma yuko M23 yafashe izi ntwaro mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Ishyirahamwe rero rya Ruca ryo rikabona ko amasezerano y'ibanga Tshisekedi yagiranye n'ibi bihugu bya SADC n'iby'u Burundi nta musaruro biri gutanga, kuko M23 n'ubundi ikomeje kwegera imbere, kandi ko n'ubundi bikubiye muri ayo masezerano y'ibanga hashobora kuba hari bimwe bifatwa nko kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo kugurishwa bucece abaturage b'abanyekongo batabizi cyangwa batabisobanukiwe. Tukiri ku imyigaragambyo rero nuko ubungubu umusirikare wa FARDC yiciwe mu myigaragambyo irimo kubera igoma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni imyigaragambyo yazindukiye Mugunga mu marembo y'umujyi wa Goma uzwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Minembwe Capital. Iyi myigaragambyo bivugwa ko abayirimo bafunze umuhanda wa Goma Sake, aho bafungiye neza ni mu gace kitwa Kimashini, nk'uko amakuru abivuga. Baramagana iyicwa ry'umusivile waraye yishwe mu ijoro ryakeye ku tariki ya 4 Werurwe 2023, aho bivuga ko yishwe n'abantu baje bambaye imyambaro y'igisirikare cya FARDC. Akaba yarishwe igihe cy'isaha ya saa 9 igihe cy'isaha za saa 2 z'ijoro ejo ku wa mbere. Mu makuru yizewe dukesha isoko yacu iri muri ako gace ahamya ko iyo myigaragambyo yakozwe n'abimuwe mu byabo kubera intambara bo mu nkambi ya CBCA, aho bahise bajya mu mihanda mu gitondo cya kare. Abo bakuwe mu byabo cyangwa se abo bakuwe mu byabo bakavuga ko bakomeje kwicwa no kugirirwa nabi n'igisirikare cya Kongo na Wazalendo ndetse na FDL. Kubera uburakari bwinshi, aba bari mu myigaragambyo bahagaritse urujya n'uruza rw'imodoka ku muhanda wa Goma Sake. Aha rero niho umwe mu basirikare ba leta ya Kinshasa yahageze baramufata baza kumwica. Abigaragambye bari kuvuga bagira bati ubu bwicanyi bukorerwa abasivile bugomba guhagarara, turaburambiwe, ntidushobora guhangana n'inzara ngo hiyongereho n'ubu bwicanyi. Abantu 12 nibo bamaze kumenyekana ko bishwe kuva mu kwezi gushize kugeza ubu. Ubu bwicanyi bukorerwa ahanini abaturiye quartier ya Lac Vert na Mugunga, ahari abimuwe benshi bahunze intambara mu bice byo muri teritwari ya Masisi na Rucuru ihanganishije cyangwa se imaze iminsi ihanganisha umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo nabo bafatanyije. Aya makuru reka tuyarangirize mu gihugu cy'u Burundi, aho ubu ngubu abategetsi b'iki gihugu barimo Perezida Evariste Ndayishimiye batangiye guhuza ibibazo bya politike n'iby'imikino. Ahangaha Perezida Evariste Ndayishimiye bikavuga ko yaba yitambitse umukino w'Amavubi n'intamba mu rugamba. Amakuru dukesha ikinyamakuru Bwiza avuga ko umukino wa gicuti ikipe y'igihugu Amavubi yagombaga guhuriramo n'intamba mu rugamba z'u Burundi utakibaye, bikavugwa ko byagizwemo uruhare na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakipe yombi yari yatumiwe mu irushanwa rito ryagombaga kubera Antananarivo muri Madagascar, rikabirushanwa ryanatumiwemo ikipe y'igihugu ya Botswana. Muri irushanwa byari byitezwe ko Amavubi azakina imikino 3 ya gicuti irimo n'uwagombaga kubahuza n'Abarundi. Amakuru aturuka i Burundi nanone avuga ko Federasiyo y'umupira w'amaguru muri iki gihugu yamaze kumenyesha umutoza Etienne Ndayiragije ko bemerewe kujya muri Madagascar, ariko ko bemerewe kuhakinira imikino 2 yonyine itarimo uw'Amavubi. Bivugwa ko abakinnyi b'u Burundi bahawe gasopo yuko batemerewe kugeraho abakinnyi b'u Rwanda bazaba bari. Ni itegeko
ni itegeko amakuru ngo kandi ko ibingibi ari itegeko amakuru akavuga ko iri tegeko ryaba ryaraturutse kwa Perezida Evariste Ndayishimiye kuva mu mpera z'umwaka ushize Uburundi burarebana ayingwe n'u Rwanda bitewe n'ibibazo bishingiye kuri politike biri hagati y'ibihugu byombi. Ni umwuka mubi wadutse nyuma y'igitero umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara wagabye ahitwa Gatumba hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa 24 Ukuboza 2023. Gitega ishinja Kigali kuba ariyo ishyigikiye uyu mutwe ndetse ko ari nayo iwuha ubufasha burimo imyitozo ya gisirikare, intwaro ndetse n'ibyo kurya. Leta y'u Rwanda yihakana kugira umutwe uwo ari we wose urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ikorana nawo. Nyuma y'igitero cyo mu Gatumba, leta y'u Burundi mu ntangiriro z'uyu mwaka yahise ifunga imipaka yose ihuza iki gihugu n'u Rwanda nyuma yo kurugaragaza nk'umuturanyi mubi. Perezida Evariste Ndayishimiye muri Mutarama ubwo n'uyu mwaka turimo, ubwo yari Kinshasa yagaragaje ko yiteguye gutanga umusanzu wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma yo kumvikana ashinja ubutegetsi bwarwo kumubeshyera cyangwa se kumubeshya bukanga kumuha abakekwaho kugira uruhare muri kudeta yapfubye mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze gusoma ku nkongoro y'amakuru nari mbazanirwa Claude Hategekimana. Caho dusubire mu makuru yacu y'ubutaha mbasaba gukora like, share na subscribe kugira amakuru yacu ajya kugereraho igihe.